Dobro jutro svima, ja sam Filip Raunić, slušate Telegramov dnevni podcast Prvi glas. Moj gost danas je Đivo Đurović, moj kolega, Telegramov urednik i novinar. Razgovaramo o takozvanim Epstein filesima. Dakle, ukratko, američko ministarstvo pravosuđa do sad je objavilo 3 milijuna stranica, 180.000 slika i 2.000 videa u tim Epstein filesima, nazvanim po pedofilu i šverceru ljudi Jeffreyu Epsteinu, koji je podvodio maloljetnice i mlađe djevojke, organizirao je zabave za elitu. Na njegove zabave dolazili su tehnološki milijarderi, bivši predsjednik Clinton, britansko i bliskoistočno plemstvo, ministri, guverneri, akademici, poslovni ljudi, idoli desnice, idoli ljevice. Đivo, zapravo iz ovog smo, da se prvo tim segmentom pozabavimo, naučili da elita ima, ili potvrdili da elita ima neka svoja pravila. Ovo je praktički bila njihova zabava, a obilježilo je živote mnogih žrtava. Da, taj dio se često ispadne iz fokusa prečesto u ovakvim razgovorima. Bojim se da ćemo mi danas isto više razgovarati o počiniteljima nego o žrtvama, čisto zato što je važnost saznanja o funkcioniranju tog polusvijeta zapravo koji je iznad svih drugih puno interesantnija i zapravo za društvo važnija. Iako stvarno je svaka od tih zlostavljanih djevojaka kojih je bilo očito neću reći stotine, ali sigurno desetine, a kroz sve te godine stotine vjerojatno, koje su vrlo često bile ne svojom voljom i koje su bile seksualno iskorištavane, tretirane malte neko ko roblje, da je to nešto čemu svakako, ako ništa bi bar pravna država, odnosno istražni organi možda trebali posvetiti malo više pažnje. Ali izgleda da neće biti nešto posebno od toga. Mislim, imamo Epsteina koji se ubio u zatvoru ili mrtav je kako god bilo, imamo njegovu prvu suradnicu, desnu ruku, Maxwell, koja služi kaznu, ali oko ovih ostalih u Americi trenutno nema istraga pravosudnih. Da, pitanje je šta se može dokazati, pogotovo u Americi gdje je to ozbiljno i komplicirano, gdje indicije koliko god iz ovoga proizlazile, pogotovo čak i kad su sakrivena imena. Pitanje je što se može dokazati. U Americi su jako zahtjevni ti sudski standardi koji bi nekoga povezali. Čini se iz ovih nekih dokumenata, iako iz mnogih imena počinitelja ili potencijalnih počinitelja su kako se kaže, dakle izbrišana, čini se da bi se bilo moguće dokazati neke od tih slučajeva, ali pitanje je koliko je vremena prošlo i tako dalje. Činjenica je da su 3 ili 4 administracije, odnosno državna tužiteljstva u 4 administracije se bavila time. Znači, ova istraga je davno počela, još prije Obame, pa je onda kroz Obaminu administraciju to je sve skupa eksplodiralo u vrijeme Trumpa, kad je on konačno prvo bio pomilovan od strane nekih Trumpu bliskih ljudi, a onda kasnije ipak uhapšen i ubio se u zatvoru. I onda je sve ovo još jednom imalo u rukama administracija Joea Bidena i nisu podizane optužnice. Ono što je indikativno da je zbilja postojala, da mi smo imali masu tih kakvih ludih teorija zavjere o takozvanim listama, Epsteinova lista, FBI-eva lista, koga progone. Na kraju ispadne da u jednom dokumentu koji je Trumpova ministarstvo pravosuđa objavilo pa ga onda povuklo, zbilja je postojala lista tih ljudi koji su dodatno istraživani zbog seksualnih zločina, znači ne zbog pranja novca i svega što tu svašta još možemo vidjeti, nego baš zbog ovog, znači pedofilije, seksualnog iskorištavanja, trgovine ljudima i slično. I ta lista je postojala. Trumpova administracija je onda brzo povukla taj dokument, iako ga je neko zakopirao i mi znamo da je na toj listi i Donald Trump. Znači ta lista oko koje se toliko puno pričalo, pa je bilo je to lista istraživanih ili lista putnika na avionu ili šta već, ali dakle postoji FBI-eva lista, Trump je na toj listi, hoće li, on sigurno neće biti procesuiran, sigurno dok je na vlasti nema, to čak ni formalno ne bi moglo se dogoditi, a hoće li ikad biti on ili bilo ko drugi
kasnije procesuiran, iskreno mislim da ne. Naravno, to ne znači da ovo sve skupa nije politički važno, da nije važno samo oko toga da pokaže zapravo ko su pravi zlikovci, hoće li biti kaznenih posljedica, jer je jako važno i politički što nam ovo govori. Govori nam o tome ko su ti ljudi koji su igrali tu igru, sudjelovali u tim često vrlo čak i otvoreno kriminalnim, a vrlo često sigurno moralno upitnim transakcijama, pomaganjima politički, ideološki, navodno velikih neprijatelja, druženjima s ljudima s kojima ih niko nikad ne bi spojio. Znači, ocrtava jednu trulež koja je i moralna i vjerojatno i sigurno politička, a u nekim aspektima je sigurno i kriminalna, i tu ne govorim samo o aspektu da su zlostavljane neke mlade žene, mnoge i maloljetne, nego jednostavno o tom cijelom svijetu ljudi poput Woody Allena i Alana Dershowitza i kakvih Noama Chomskog i tako dalje, znači nekih ljudi koji su se godinama prodavali za neke velike moralne veličine, a zapravo su gori od onog najobičnijeg prolaznika, mnogo gori. Da, ideologija ne igra ulogu. S jedne strane Chomsky, s druge Bannon, dakle svi skupa se... I to baš njih dvojica skupa, dakle da se Noam Chomsky... Bannon, kakav god ljigav i odvratan bio, on nije skrivao da bi se on družio sa svakim i tako dalje, ali Chomsky je jako držao do sebe kao velikog čistunca i u tom smislu velikog Foucault svojedobno čudio kako je amoralan i slično. A onda se druži sa Stevom Bannonom na pedofilovom otoku i sa Woodym Allenom, za kojeg isto svi znamo. Ok, znači razotkriva jednu cijelu zapravo paradigmu, jer ovo nije slučajno se dogodilo. Ono što treba znati je da Jeffrey Epstein nije jedini koji je ovo radio i koji vjerojatno od ljudi koji to i danas rade, postoje drugi ljudi koji slično žive, koji enablaju, omogućavaju kakvim igračima koji imaju novca, utjecaja, da taj novac sakriju, da povećaju da maksimiziraju svoj utjecaj, da se povežu s drugima. Ovo je bio samo jedan od transparentnijih slučajeva koji je uključivao pedofilne zločine, pa je postao skandal, pa je zbog toga bio pritisak. Inače ne bismo mi nikad saznali za sve ove druge stvari. Ono što je očito je da, nevezano za to koliko je to ruski špijuni i slično, očito je da u svijetu koji je nastao sa raspadom Sovjetskog saveza, znači sa oligarsima, onim što se za Rusiju često i u stručnoj literaturi kaže da to se naziva kleptokracijom, znači ne nužno sam Putin, iako vjerojatno on prvi, ali svi ovi ispod njega koji su dobili neke državno bogatstvo na upravljanje, privatno upravljanje, takozvani oligarsi i slično, višeg ili manjeg reda, pripadnici obavještajnih službi, da su spremali novac iz Rusije su spremali i ne samo iz Rusije, nego i novac zarađeno da kakvim vjerojatno trgovinom droge na veliko i sličnim kriminalnim poslovima, skrivali taj novac sigurno na zapadu, i Amerika ne samo da to nije progonila, nego je omogućila da se to događa, a Jeffrey Epstein i takvi ljudi poput njega su to prepoznali, vjerojatno su imali neki prirodni instinkt za takvu vrstu ponašanja i pomagali su tim ljudima. Od tud ti ljudi koji onda vežu njega sa Rusijom, ne nužno u smislu nekakvih obavještajnih operacija, nego čisto zbog toga što je odrađivao poslove koji su bili obostrano korisni. On je bio financijaš takvog tipa zapravo. Koji je to znao, koji je imao iskustva sa svojim bogatstvom, koji pere lovu za ono kog treba, da ukratko to tako kažemo. Vratit ćemo se na ove potencijalne ruske veze još nešto kasnije. Ajmo sad prokomentirati Trumpa i njegovu poziciju. Jel ti Epstein files su bili jedan od snažnih osnivačkih mitova, da se tako izrazim, cijelog tog maga pokreta i Donalda Trumpa koji je to poticao. Dakle, postoji tajna pedofilska mreža koju zapravo konzumiraju liberalni političari, liberalne elite, a mi smo sad narod koji ćemo to raskrinkat i srušiti. Sad, možda su u jednom dijelu čak i bili u pravu da postoji velika pedofilska tajna mreža, ali oko ovog dijela da su to koristili samo liberalni političari elite su bili potpuno u krivu. Dakle, Trump i
pojmovi vezani za Trumpa, dakle Mar-a-Lago i slično, njegova rodbina se spominju više od 38,000 puta u tim Epstein filesovima. Kakva je sad trenutno Trumpova pozicija u odnosu na ovo sve o čemu pričamo? Mi trebamo vidjeti kako će kroz neko srednje razdoblje, kroz nekoliko mjeseci njegova baza reagirati na ovo. Ja sam siguran da kad bi imao i zeru da je ostala podrške od takozvanih independenca ili nezavisnih, da bi ih Trump s ovim izgubio. Izgubio ih je već čim su počela prva saznanja, ali možda sad kad je evidentno koliko se njega tamo spominje i koliko je blizak bio njihov odnos i koliko su oni dobro poznavali. Ne spominje ga se nužno samo po tome da je on nešto napravio, nego komentari Jeffrey Epsteina o njemu su evidentno komentari osobe koja zna stvari iz prve ruke koje niko drugi ne zna. A to nije nešto, to nije rekla kazala, to su stvari koje Epstein zna zato što su oni bili desetljećima najbolji prijatelji. U tom smislu ja mislim da postoji mogućnost da on dio svoje baze, pogotovo te koja je bila uvjerena u te konspirativne elemente koje su oni širili sami do sad, shvati da je dio te konspiracije uključuje, prvo da je dio točan, a drugo da uključuje njihovog tipa, a ne nužno samo ove koje oni ne vole. Njihovog vođu, da. On naravno se prati, ja sam ga jučer gledao, rekao je ok, sad kad se dokazalo da Epstein files nemaju nikakve veze sa mnom, sad možemo krenuti dalje. Mislim, dakle, on laže onako baš najbesramnije na svijetu, ali svi drugi govore, mislim, osim njega, svi govore o tome. On ne može pobjeći od toga i to postaje uteg za koji ne treba sad prvo Trump neće ići na izbore. Pitanje kome je to dalje uteg. Uteg je njegovom mogućnosti možda da pomogne republikancima na predstojećim izborima ove godine i vidjet ćemo dalje. Dakle, kazneni progon mu ne prijeti sigurno dok je predsjednik. Tako da, ali stavlja ga na njegovo mjesto, otkriva zapravo gdje je on bio i gdje su mnogi, ne samo on, nego mnogi na desnici, to čvrstoj desnici, bivši Trumpov ministar pravosuđa Bill Barr se spominje u tome. On mu je pomogao da onu istragu ruskih utjecaja koju je vodio Robert Mueller, ako se sjećaš, da zapravo neutralizira uškopi na kraju. Dakle, on je isto tamo sa Jeffreyem Epsteinom. Znači, ljudi koji su se predstavljali kao veliki tradicionalni katolici kojima ni papa nije dovoljno dobar katolik, nego su oni još konzervativniji od njega, ali svoje vrijeme provode sa milijarderom koji siluje malodobnice. Znači, pokazalo se za puno ljudi, za neke ljude sa takozvano, dakle za neke lijeve političare poput Billa Clintona, što smo znali od uvijek, on je prva osoba za koju smo išta znali, i možda još nekoliko ljudi iz ljevice poput Noama Chomskog, koji je pak toliko na lijevo da je pitanje zapravo na kojoj je strani, ali pokazalo se jako puno desnih političara, republikanskih političara, ljudi sa desnice i iz konzervativnog pokreta, koji su sad odjednom osvanuli na tom otoku ili u njegovim mailovima ili koji imaju s njim bliske komunikacijske kanale, razmjenjuju poruke i slično. Sad opet kažem, ono na početku što smo govorili, vjerojatno ništa skoro od toga nije kazneno utuživo, jer nije protuzakonito družiti se ni s pedofilom ako neko smatra da je to najbolji način da provede svoje vrijeme, ali pokazuje jednu nakaznost cijelog tog licemjernog sistema. Koliko će Trump, ono što znamo, Trump se uvijek najlakše izvuče od svih, iz svega. Tako da sigurno da će biti drugih koji će platiti veću cijenu toga što se o njima saznalo nego što je to Trump. Ali ja mislim da će i on morati platiti neku cijenu, jer ovoga je jednostavno previše i on je na svakom listu, što je rekla guvernerka države New York, kad je on rekao vrijeme je da okrenemo drugu stranicu, onda je ona odgovorila u tweetu nema, ništa neće pomoći, jer na drugoj stranici opet tvoje ime. Da, mislim, samo spominjanje, ko što si rekao, u tim dokumentima nevezano za Trumpa, ne mora biti ni pravno, ni politički, pa čak ni moralno upitno što si ti tamo spomenut. Za Trumpa nije takva situacija, ali tu se spominje doslovno tisuće, možda desetine tisuća ljudi. Ajmo sad malo ovaj dio oko Rusije i Putina. Dakle, Poljska je čak pokrenula istragu kojom će pokušati utvrditi je li postojala veza Epsteina i ruskih obavještajaca. Kaže premijer Tusk da zapravo je sve više indicija koje idu u prilog tome da je sve ovo bilo
dijelom organizirano od ruskih tajnih službi kako bi dobili kompromitirajuće materijale o svjetskim, o zapadnim moćnicima. Jel se tebi čini da tu možda ima nešto? Da. Dakle, ono što je poznato, dakle, da su ruske službe radile na ta 4 modela ovoga koji se inače zove MAIS, jedan je, dakle, jedan od tih oblika je kompromat, jedan oblik je novac, dakle, money, ideology, kompromat i sad ću se sjetiti još koji je četvrti. Anyway, dakle, oni su imali taj model u kojem svakoga se može ucijeniti na neki način. Nekoga se može kupiti zato što je budala koja vjeruje u sovjetsku ideju ili, ne znam, komunista, ne vidi da je Rusija zapravo ultrakonzervativna, ali će vjerovati na osnovu toga negdje i na osnovu ideologije ćemo ga dobiti. Nekoga će ucijeniti zato što ima snimku kako ima seksualni odnos sa životinjom ili sa maloljetnicom ili nešto slično. Nekoga će platiti otvoreno i to su bile metode u kojima se ruske obavještajne službe služe da bi si ovoga zadnji je naravno ego, to su ljudi poput recimo Zorana Milanovića, za kojeg ne kažem da ga ruske službe ucenjuju, ali koji moraju pokazati da oni znaju bolje i da kad im neko s neke strane suflira nešto, da će onda oni pokazati da, dakle, oni su svakom loncu poklopa. Znači, neki ljudi to rade zabadava. Dakle, oni kažu da su korisne budale još iz vremena Staljina. Dakle, ne moraju imati ideologiju, ne moraju uzimati novac i ne mora biti kompromata takozvano. Kompromat, pak s druge strane, je nešto što se od prvog dana Trumpovog ulaska u politiku veže za njegovo ime. Priča je išla da je zapravo u nekom hotelu u Moskvi on snimljen, da su ga ruske tajne službe snimile u nekakvim čudnim seksualnim odnosima s nekim kurvama koje on platio da obeščaste sobu, jer to je bio predsjednički apartman u kojem su prethodno Obame prespavali, pa iz te mržnje prema Obamama i on valjda dao njima tamo da mokre po tom i ne znam šta. To je navodno bila tad priča, koja nikad nije potvrđena, to je i nemoguće potvrditi jer ko to ima ako baš ne objave i tako dalje. Sad, kad današnjim očima gledamo te priče iz 2016. Onda se postavlja pitanje je li, ako toj priči ima i trunka istine, je li to možda nije moralo biti u hotelskoj sobi u Moskvi, ako znamo da je on išao nakon što su Obame tamo bile, možda je snimljeno na ovom otoku znači postoji mogućnost da je Epstein, s obzirom na prirodu cijelog tog otoka, imao kamere i na koje je snimano, ne samo ono što su radio on, nego što su radili drugi ljudi koji su došli, da to nije koristio samo za svoju zabavu, nego da je koristio i za ruske tajne službe ili nekoga trećeg, to nije morao biti ruska tajna služba, ali čini se da je on imao razgranate veze sa Rusima. I to isto može biti dio ovoga. Sad, naravno, mi tu nagađamo jer, mislim, u nekom svijetu odmah bi morao reći, dakle, ništa od ovog mi nemamo dokazano. Ja prepričavam što se u ono vrijeme, to je bio veliki skandal, krenula cijela istraga 3 godine i tako dalje, ali ovo je bila pozadina. Znači, sve što mi znamo, taj Bjeljakov koji tamo dolazi s njim vrlo često, znači to je čovjek koji je taj neki bastard između oligarha i operativca ruske tajne službe. Imamo njegove kontakte sa Vitalijem Čurkinom koji je ambasador pri Ujedinjenim narodima, koji je očito tu i koji je vrlo jedan bio žovijalan i društveno sposoban čovjek, ja sam ga čak svojedobno upoznao, znači koji je bio sjajan u skupljanju ljudi, informacija i tako dalje. Znači tu on očito ima nekakav kanal prema Rusiji. Sad, mogu bi neko reći ima kanal možda i prema Saudijskoj Arabiji, pa to ne zna, ili ne zna Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pa to možda zato što oni nisu imali posebnu političku kampanju za američke izbore ili za navlačenje na jednu ili na drugu stranu. To ja sad stvarno ne znam i ne bi se volio zaletiti da proglasim nešto za što nemamo dokaza, ali stvari izgledaju sumnjivo, stvari izgledaju onako baš najgori scenarij po Trumpa i po sve to skupa. Izgleda da je tako bilo. A sa njegovom pameću kakav je Trump bio, da bi se on dao navuć na takvu neku situaciju u kojoj ga neko može snimiti tu 1/1, znajući Trumpa, to je meni Da. Zapravo u ovim Epstein filesovima
snažnije što bi išlo prema ovoj teoriji, premda i dalje onako klimavo, kao što si rekao, to su sve spekulacije, je mail koji Epstein piše Beljakovu, kojeg si spomenuo. On je tad bio zamjenik ministra za ekonomiju i on mu piše da jedna djevojka iz Moskve, koju je dakle podvodio Epstein, planira ucjenjivati poslovne ljude i kaže mu to nije dobro za posao, za nikoga. Sad, taj posao se može interpretirati da je to njihov posao kompromata, može se interpretirati da je to posao čistog podvođenja i nuđenja prostitutki poslovnim ljudi, a ova druga linija veze prema Putinu kaže da je Epstein bio upravitelj Putinove imovine, odnosno nekih ruskih novaca koje je onda on prao ili nekako radio. Putinove imovine, kad se kaže, onda koliko sam shvatio, tu se zapravo misli da je sva ta ruska imovina kojom raspolažu oligarsi praktički Putinova, jer Putin je taj koji kaže evo ti sad 100 milijardi, ako sutra otkažeš poslušnost, ostao si bez tog novca. Ono što bi te pitao, ipak osim poljskog premijera, nema nekih velikih naznaka da Zapad ove optužbe doživljava jako ozbiljno. Jer mislim da je tu sad istina ili da tu postoje neke velike indicije da je to točno, pa to bi bilo svaki dan na naslovnici New York Timesa i o tome bi pričao i Brisel i svi drugi. Jel se tebi čini da je to onako jedna spekulacija koja se više neće pričati ili da možda tu ipak ne znamo nešto što će možda malo dati vatre toj priči? Ovako, ja bih rekao sljedeće. Mislim da čovjek je mrtav. Znači, ako je on bio taj koji je bio ta spona, poveznica, što god, posrednik, ne možeš ništa kad njega više nema. Dakle, to nije radilo sad 100 njegovih gostiju na otoku, to je radio onda on. Ako je to moglo imati neke daljnje, ako je ta trula jabuka mogla zagaditi neke druge jabuke, onda ti je naravno najzanimljivije je li zagadila Trumpa. To već znamo na neki način i otprije, a sad sigurno znamo, ali šta možemo sad napraviti? Neće niko sad ići na svijetu istraživati je li Trump ruski špijun. Osim toga, Trump je već drugim dijelima pokazao da se na njega ne možeš potpuno osloniti, da neće biti na strani Rusije, nego na strani onih koji su saveznici. Tako da to otkriće da možda čak i je on u nekakvom kompromatu ili u nekakvom platnom spisku ili ne znam čemu, ne bi otkrilo nešto što je ovako, onako, nažalost, na vlastitoj koži ne vidimo za svaki dan i na Grenlandu i na Aljasci, gdje god on uhvati priliku da to pokaže. Zato ja mislim da pitanje toga da li bi to bilo na naslovnici u normalnom svijetu u kojem Donald Trump ne bi, američki predsjednik ne bi bio Donald Trump, a saznalo bi se sve ovo da neki prijatelj pedofil bivši od predsjednika je imao veze sa Putinom, naravno bi to bilo, ali mislim u normalnom svijetu Trump napravi 5 stvari od svakog dana koje bi u normalnom svijetu američki predsjednik morao podnijeti ostavku zbog jedne od tih 5, a ove se jedva spomenu u onim malim vijestima na dnu stranice. Znači, ja mislim da je tvoja teza je dobra, znači ona je potpuno valjana, ali su vremena toliko nenormalna da ta vrsta argumentacije zapravo ne dokazuje puno. Standardi su otišli prema dole. Tako je, standardi su otišli i generalno vikanje to je vuk, čak i kad je vuk nije pitanje više imaš li pravo, nego pitanje ok, znali smo da je došao vuk, ne možemo sad ništa baš puno postići time što smo ga definirali, jeli. Druga stvar, samo da se nadoveže ono, kad se kaže Putinov novac, ja mislim da, naravno, i to je neko područje gdje ne znamo baš previše, ali ja mislim da postoji i mislim da to baš ovaj dobar slučaj možda nešto otkriva. Znači, postoji Putinov novac koji je nevezan za oligarhe. Dakle, to nije novac ruske države koji njima povjeren na upravljanje, to je ono što je kao novac oligarha. Privatno upravljanje novcem koji se uvijek može vratiti državi, tako da se ovoga pošalju u zatvor ili da padne kroz prozor ili već ne znam kako. Ali onda postoji ono što je Putinov novac, znači ko što oligarsi imaju taj novac povjeren od države, od strane Putina, Putin je sebi uzeo neki novac. Mi sad ne znamo, on je navodno, i to sad možda zašto to vežem sve ovo skupa, postoji ta teorija da je Putin najbogatiji čovjek na svijetu jer je toliko ukro tog novca za sebe, ne kao oligarh jer je on zapravo šef oligarha, znači nema nikoga iznad sebe, da je uzeo sebi toliko novca da je on najbogatiji čovjek na svijetu. Trump je u nekoliko navrata sugerirao tako nešto u prvom još mandatu, u nekim razgovorima i slično. Sad ovo možda objašnjava, s obzirom da njegov prijatelj Jeffrey Epstein, ako je zbilja, nije možda morao upravljati njegovom imovinom, ali je sigurno znao dosta ljudi iz Putinovog kruga,
možda je zbilja znao koliko ova ima i ima potvrdu da je Putin zbilja najbogatiji čovjek na svijetu, a Trump s druge strane takvu vrstu fascinacije, takav uvid bi se reflektirao u njegovoj fascinaciji, jer taj može biti ubojica ili ne znam šta, ali ako je najbogatiji, onda njemu oči se pretvore u $2 znaka i on je zaljubljen u tu osobu. To je nešto što možda objašnjava odakle izvor to je mogao pročitati u novinama, ali tome ne bi vjerovao, ali ako mu je rekao Jeff Epstein, njegov prijatelj, onda bi možda zbilja to vjerovao, zato što Jeffrey Epstein bi to znao iz prve ruke od Putina ili od ljudi iz Putinovog kruga. Tako da sve je to kleptokracija, znači sa svih strana, i Amerika u tom smislu je možda imala koristi na neki način od toga, ali sigurno nije suzbijala to i to je sve krenulo, trulež je krenula iz Sovjetskog saveza, raspadnutog, iz Rusije, ali je na zapadu su to te prljave gaće prane i zahvaljujući upravo ljudima poput Jeffrey Epsteina, koji onda još usto bio i pedofil, pa je to time privukao pažnju i interes i kaznenog progona i javnosti na sebe. Živo Đurović gostovao je u Telegramovom podcastu Prvi glas. Hvala svima koji su sudjelovali u našem malom istraživanju o podcastima. Slušajte nas i dalje, Spotify, YouTube, Apple Podcast i sve ostale podcast platforme. Pretplatite se na Telegram i nama pišite na prviglas@telegram.hr.